Oton çorapçuluğun amma ortoskolu oyunların ebi doxot killerer ulu süreğin teliltellerin nehlekteri vitaminne kanan kaçır. Çorapçı uluğun Roman Konstantinov atынан amma orta oskolada agra hayısqanan ülelebide 10 aqsı sılgar barda. 500 kvadratny metrelek uluğan teplisaga oğuru atahın arahın olurdu. Манна опыттах агроном Елена Геодорова салалтатынан сылын ақсын қаппыста қортопуй, оғырсу, помидор, онтан да атын оғыру атағын олырдуытынан қото жарықтаналар. Сотору кемінен бағынаға тахаран олырдырғы білімнейлер. Быйыл сасымны бай болбу тади. Олейхин боллагана мартыйга бүрүйдү бүт. Онтон маннык үлене аттарамыт уже субботнюктар баланнар беги бу каппыстара саадатын ымыйын бехес онна 60 күннеригер славаны онна эринданы ыханаларабыт. Осай боллагана түет галах бескүбей баханата быйыл сынянар олейхин беги кыстыкулдага 2 галах сирбитер барыктаапыт. Онтон төһөк алларынан кеңете хатыякпыт. Онтон Хортопуй, Невскай, Розара көрүңнерин 100 гектар сирге олар доқтара. Маны тәңе улус бахалыгын сорудағанан жегар олар жекерген экономикатынан жарықтан ден муниципальный программа чәрчетінен нехиленяға сакас бұғытынан удамыр сыныға арасада тыдын терелер. Олихин олуñu иттан эти сладка перестери себеккилери кабачок огурсы оны буллагана жоннор оранжереяга бири үлелибит дие онно жоннор бәйләре закастылар. Мен бачча огурсуны лабын аны буллаганы жон үксүтэ стелланы хакастыр. Бу үтүмен үлени оскола коллектива көмөлөн график быгытынан таксан оны субботунюк күһүнен үмүрөтеллер. Быйыл ымайын басыкы күнүгер үле брахнигин эме күргөмнах үленен көрсүбүттер. Агра школа болын сылайманнык субботунюктарга келен үлелибит. Бу манна расадан олордуга хөддәкен хирге оскола бар татаксан үлелир. Быйыл ымайын брахниктарын күнүгер эме бригадалга раксан үлелебит. Бу курдук үле героя Роман Константинов атын сүгер агроскола үлеһеттере күнү жылы баттаха күстә үле йөһүгер сылжаллар. Ольга Ноева, Анна Семенова, Саха телевидениете, Чурапчы, Мындагайы.